dobro mi došla. Danas ti dam nov zadatak. Veselim se tvom napretku. Danes želim da staneš ispred ogledala i da sebe gledaš u oči, baš kako ja sada tebe gledam u oči. Znači, staneš ili sjediš, gledaš se u oči. Osjeti i vidi što sve ti izlazi dok sebe gledaš u oči. Promatraš senzacije tijela, emocije, misli, možda neka uvjerenja, što god izlazi. Želim da imaš iskustvo, svoje iskustvo i da ga podijeliš, da si ga zapišeš. Možeš to pratiti što više, što duže, ali za prvi put stani ispred ogledala i sebe gledaj u oči barem 5 minuta. Ali pazi, ne odustani. U oči se gledaš. Kako? Na koji način? Direkt u oči se gledaš. Oči su ogledalo duše. Preko oči prepoznaš dušu. Preko oči ideš u srce, vidiš srce. Znači, gledaš sebe u oči. Promatraš, vidiš, čuješ, osjetiš. Želim ti divno iskustvo. Želim ti puno ljubavi i šaljem ti ljubav.